Ner malaken yam kana diale content baro any lingwasa me ka no online TV channel biya kamal an wala shanka wal joka pay bangwan ron kina dang rawi de jandang rawi de diech ano to kon ketibu kon ka lingwasa me to go liang de ko dan palping kamandan en le rode ken yam gwas me men banaling bana ngaje gwanu en wala shatikari tiche to re dwaran kona shal kan ware en wala shikuma kirma yadit no shikaren yal shikana jak doran shikana jaka penal no shikana gat no kadong kaman ne kon yal continuation and winemi no shikan ka bok karen yal shika bogan wale ka do bdana boken kaje ano jana yut chemangai kon yal no trik teten ne ko gwade dan mechi makuach no chedi mane chakalat shi kirma yadit man chalel kana ne kadiala kon ladine kaji Uganda kel shi kana gorno bi kan dor dan no ten no bi kana bokaren yale tangos ni la kona gwini jenu mi chi kirma yadit mi charwach no chejeling dong dere right now dere jeling chremangai kona ke dong dere na no der jodi dere jeling ken kirm yadit kana jo mo kana jeling murai konene chetwogono bi kume the point de kirm yadit na berenyal beje jagre dwaran no ka naga ne kon ke naga gat kamen re dwadan to kontin en mashallah de wala kum kirm yadit jaslo ach men jaslo ay ke jene kir no kana bo gwas dan ente menti de ni tigten la ne de ko la nwer wayam de ko la no jen cho bo gwas dan ente menten ne de ko la civilian ten ke jiwe lora bang no ko ngai ko na gwanu ala jina mugur jeno be kor mo bagwa ke do dan dong de nyinga na ga je la phase ne tin kontin dong tin gor ko kor but kenen wo bikir poinde en kir mi yadit na be system na dong chalat ke do brande na on yam ga der jala let so min chen ma kan jalat kan jeri aleka atel mi chalat so je jangare nyal gwa dan tin werte gutin no ka chen war che buk ngai kone amuku kone expect long no bitu ko ma kwa chuden winimi but kana la no jeni che buk gwa dan ma kwa tin chalan jeno che gwa dan te ga tigutin eno shaboktin dumule le bongene de konti la ji which so ne de kon tela la nwer wayami nere gwade ngaji no na mo kor bare nyal dwale re nyal cha chu bu gwade na ti de nyete kitin ke gwade ran tan nwer kitin ne de kon kutin kula te ka atin kula te ka match ano la ya boga jok gwade dan en chengwane chi ke jere which ala ne me gura duomo gwamde nwade ken rodi yale kaja kono ba yenaga ano ba yebook ano ka kor nina tungwan ke pep le tactic le na use no mi we beliru ne renal ko renal yin mat ko moni jang tel renal dien mi tel mdo dien they do not have another choice kaken wo bikaren yal bikene use kan ay ko ne renal la jana ka mi ci na renal ka mi ci anga jeno jen la boga la na re renal ka den de with badar ni tene kan na to do re renal ka ko de kan we de kan gang in case mi ci renal mo ci ben so no mon dere gwano de kono ngai en mi lero de mentame shirga do bran lin kono je gwas menen renal che buka la tok renal mo che buk ka jo rana chala da wajen la de jeno chana che mo ka bot right but kan kula no no Kennedy ki ngum chora lat kana lat ba chala no jeno jen che buk ka yut dor shal ke pagil ki pagil kana gok payam no ka ayod county jen gwa dana che bukten ka northern part of ayod county ka jonglei state wa che bukarun wangamo ide ne SSPDF jen gwa dana che bukten duno kan ne de content ma kwa kel ke no kan ka buk ko ngai kan no dal kan ga ma kwa jo the only way dong de ka la do bikan wer bikan ya pet ka kujimi jen ta dana na lehrode so jo me der gwa no de kon link do bran che to ko ja chana ku ben gwasa me ka kwi dakring machar shi mangai kona reng machar chana ngai gwa an wo jen te ko ba jiluk
kajen cha lado cha tiga judge niting one ti chare en lat en wo dong bi kering ma char bikana defend ke defend lawyer ti chare ya le ka ti chop ko the barrow of court ti kon ya le ling namo ti kon ngach wo me chalat ka tame ya tinba en wo reng ma char ba je defend lato te ga jom cha ko lat gwasme ko te ka ne ti chare el ka bono dong de kana they can daring ma cha they can defend but can to career ya leka ke don kan go no bikana la ka jom cha lat gwaz mu gor ban ya kel bani wuda me menen yen tur ma gwaz mani wajen da sula ma ji gamen kala do nena chika wuda shal ka Robin Madol arol kachon wuda me shal Robin Madol arol again former Minister of Justice and Constitutional Affairs no wajen jena der kama cha dong der je defend bar wajen cha ja kapchong no cha ja kapchong ko cha first by president der ma char cha je bi defend gwa dana dong bar ma cha ba je defend and Justice Robin would nen yen magwazme wajen a me der ma char no ke chi ko kel karing ma char a long term friend kaja jena wa chere ko cha jalat and wo dong der ring ma cha der je defend pan kaja but charger would turn down ka taran chalat ke jam application de charger reject charger gono namo telem bilat ka do brana chalat ke re wicha ka South Sudan would make sure Justice Ruben Madola role ramkel mimo ramkel kalo yer konde reng machar no de reng machar de kana defend ngai kondiale ken jandi chop ko koru de barrow radiant ne dang wan te tindi chala de ken kade cha choose dakring machar ko bikering machar bikana defend of course ring machar de defend karwade but gur ke je en hearing ba jiling no ngum le roda ko ngai kono no ring machar cha chaka kade bajbaje long kade bajbaje to baga dil solve ka do mi gwa ko gur ke je no en South Sudan che bul loy kur ka do budan en dong goy ke je ajen minen yana tama lat ka dishi tin ka je ko be te ka jashni te ben ka bi ka dakring machar bikana defend ke lawyer ti chari alaka no en milero da wike South Sudan bane ngaje gwano an wobi mal beben mal gore lan medi chelan matot den ma char chele de lonko kor gwan me ber no bala ramimo be South Sudan be jago baje jek be South Sudan be independent be jek chianga jeno chakor ngwan chekater ke kuma kirmi yadit ko kirmi yadit che gor no de reng ma char no de jeno ke de support ke der la kwer ko jen dwala nega jen 2013 ya dane chikor me to ga chikon dia langach ano en kir me sheling ano shireng machar chela ram shelar no boro de chung la kwer den che gor no bakor be jeto chikon dia langach 2013 cheto chikor mo chora la cha laro reng machar jen ma je kume dob de machar der kum kul ma ke jemo ka jen cha lo jon jarar be je lo ngala ram mai kume jela dare le kala da organize be dub dia la content bene do baga joji jela kare le ka bar kenele kir do le jen ko na ka kuin kware ko na ko inquire secure she logo no dong bering machar be face from there so jenta dana shi kona ngai keje so much na mante man wo bana ba ka yen ana shi mu kona ngaje no reng machar te ga tijen pot kan te ga tijen doblam te ga tijen kane di alko kende shop kan do ne woni am titere wike juba ka blue house ana no katin kane di ti shi kona ngaje no charing machar cha yu jorodi ka position dana tetin a cha pot kan cha ja wojba chicken take a position again ko pot kang a minister of petroleum ka dakring machar a vice president and find the ring machar ala do ni woje de woje ngene wo de woj na ni pot kang ring machar cha de woj watele kirtele ja authority ka joran chalat ke ko ken ku ken le chair ni power sharing ba mi shira mo wa shi chon ka kir wa wo kire ko gore je no baring machar ba je look atil mi mitakaja ba te mi goro bi ngai gwasemene ano do badana baring machar baje lukaje ano chikon ngaje no chaja gwaj che Nuer waya mi chaga mo kamach waje ne che na chaga nak ring machar che on no dere kum SSP dab dere kalwak ko SSP dab kanetin kon lat ke tibe be ke tije ko ken me chi ko meje to ga kene tijo ba kalwak shiring machar shure kene ko la Nuer waya mi ano mi chwaling bana but me chu to ko kore dinje ko wiam bej ko chi ko nyo to
Dumia ram kel mi dong te nyin ke kume SSP da dong ne dare chu niam cha de lo gor be Nuer waya mi bako luga no yen shwa we gwa kur ke shwa kor shwa jeter mi ko ne anyu je no reng machar kwa target ko jana Nuer so ti dial cha galin ka je wa Nuer waya mi ke nyin ka so mi war lat ke Nuer waya mi yo lat ke no already no tele menang reng machar ten kon gang ne roda ko be dora ka shin da kalat ke ne je so ti ne ka chon ko de ne roda ka ban bi anga je ne kirma yadi kana jang diala ko kien charen diala ka plan dia na men plan mi kana diala kan wo be succeed ko baring machar baje yen baje goin ke chak ki batin diala kontin dong de gujino baje yen ke je ba ka diala ka so jen mi lero dan tam to gunje no na me simple case chi normal ko di kir kana jang dial chare diala ka lat kana tamano de ke me de je nang nyam da wono de je wi de je rep shirkame to ke 1991 lat ken no medero de la right now jenta dan tigitin lat ken ko ken bane to gor ken no dong de dakrima char de wi de yoje ka kati bay ko ken so mde ko lar no de ami ye ki wide ka che je no de yoje ka right la wira la yu ke ka tele problem ko gonte ne changum la de gonte la gonu jono be jimo kere jen taran tele gontar mudeji realeka ki be jilla de ki be changa gwa mi changa jino che jikka but yakin yadi taje criticize taje no jinniti ko lonko de reng macha de yen che yen ke 2016 gwa de dane ci kore tokten de re chu cap de re chu la kati jen de ngaje no jen che treason che jalat bana me tele treason yaten ke jen 2025 be me ke de ni ke kir nyenyo ke hale so jen ta dan teten so ke zame ngai ke je gwano ba je win da machar duno jang kana ba je yoje ka te di alde kon amena dia na cha nya umat ka gwase me even international community mena chike kim ya di chikana ko dwer of course ngai kone reason lan kut ke je dwer ka je jenen am go de kon dia la ngach la 2013 teram cha chol 1000 people nwere ya na ka Juba capital Juba teram cha chol teram cha nong niam ba kulu luk dio je mi cha interview ni sha kanen gwada dana roch kim ya ditin ko den cha jogo no jin kir mi wuce ka bla ka negi men civilian bi de ni bikapal negi ka ko kan wore la kana lare no mo chikane ikane de konti la SPLIO yes SPLIO de kan wore kan de kan lo na ka kele ka no reng ma char me baro de iki Juba baro de ko na ka je te bar dorian bar nuere den chaje lok ko gor je to ko wer jan ta dan ten ramin mala voice ne ne ka kwa dilo bat nyam dien de janok chaje de nok so mi shirga na mo amele ro den teme so jang ken bi garing machar na bi ken shwet bi ken lug me bi ken shwet long ban ngai ke jen wo ti dial kon lat ke kirmi yadi te no ke kaine so tem ci jahni ci wala laka ko shi mi shirna me chabatu ko do mi je ko so Sudan mu wata ka tarden and then banyo ko mun lo je ko so chana min kambe aka do mi lero da ka makwai tudene me dan chana jilinga ne mi ci makwai tuden teme shakur se je ngok jang ke de na SSPDF chala du civil war ba wonya ko jan dana lallo ni warenta makwach ko janam dana geken wo gang nuari ban mi ci kire ci duna woni am duna bok ci mi shaling no ci bok no but kana bok gwa da dan makwatin wo bong ne jena dawich ki gota kontente ne la ga tigaten ko jan ta dana yoske jang la pel kan gota kontin wari gaten la ne kulni ka bikan ga bel bikan bok joko mi no makwach ta dana shalat ke jam jana gure jano de reng macha de jalun ngai kon diala no mugwa chi che jek tago de South Sudan ro nyam keja bat chi jan do bana cha gui keje kum kir mi yadi kir ko jan te ga par mu di che goro te ga ramadar jo dar jeleng che goro no dar ro kenite kontela halin ware ka ngai kon no makwachi simple person mdong de gui lora bang no makwaji jen etelelot makwach te ka ngu te ka long te ka power no spiritual leader mi che dor che la de jeleng anyok jode de na ti jeno kam mo goro jen wu baring machar ba jelo nyo ajene wo bi malbe berewi ka so Sudan telum dodien charam kel chaje de yen kene ko ken chaade yen ko kanete motila opposition anyong ne dial kon cha yen kan war kan dial
tele jang meten e shanga man te ga jang te ko ma sela yo ko ne de ko ne shinga juno kida la tok ne ko target kan wore ku mi so Sudan ruaje jang do badan ruaj kene je kene ten kontin nyir kan ka kilo kan ka kan wore ko wore kene ten kontin alla mi jek la kana nen ka bi kana look immediately la kana reject chikana te won ka ta da no jorga je no la kan straight to the point mi chi mi jek la ba je wono na me jek but ka jorgi antare jora jene di mi da ka te gwa mi jek ko ndatin a cha la gorno ba ja ngai do badan je je kwana ko kena kwana ka lockout atal mi jek kana ken gor kana bi kana superior kana di ala ko ken gor kana kwar gor kana bi kan tidial bi kan ka lut bi kan ngam kan ga cham jenta dana te kan jorno so mi jatu kan tam ko shi makuach charo ja nhial ering ma chara lonke so chawo ko dong ba miet ba janang to dien ko gui kana dol kana long kering ma char jen la men ponya na mo tele point do diem de jor dol kan kering ma char so jenta dana tin so jo me gor jeno di yenaling ka kor kana me ban le jeka la radian baray na nga jen wo chire ngal che bogon walle ka shanga wal jo ka pe ngoron kin dangro jen dangro di ka yot gwada dan enta gad ken man tigitin ba tel ripon mi chano ko mi don china lu kete ne chamu ka bot ban ngai ko ne gwanwo re nyal mi che bok cha ken chana cha mo bot bar ngum ba le nuare nuar gor kana buga chara gwada tigitin kan jang ka tet ken kelo ngum cha ka me kono anyway bana chongwad me an ban nyoje kala radio biatemal